Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illa anta ilahal awwalin wal akhirin wa maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bid-dinil qawiyyah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah minal aidin wal aidat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Setelah fajar menyingsing di ufuk timur, ayam pun bersautan dengan alunan suara yang indah dan merdu. Sejak itu pula lah didengunkan kalimat takbir, memuji dan membesarkan Allah, yang mana dikumandangkan oleh seluruh umat Islam di segala penjuru dunia. Memang tiada yang besar kecuali Engkau ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, Tuhan yang mengetahui perbuatan hambanya, mulai yang paling kecil pada toha kulit tifui umpuna 10 umpo. Inapa ni kurat takit dek kan mancaji to matua, mancaji lato mancaji kajau mancaji nenek kan mate yari galele rifa masina pong Allah Ta'ala. Yes, so pura nahalalakan ni pong Allah Ta'ala andre na niya dunge dan niya naharangat to siriya sa puasa. Yes, aso marajanay umak selenge aso malapinay to matapue aso asti pakaririongan na yamananna rupa tawe aso asi masing-masingan sininna tau ripancaje aso asi mapakanna tau inna tau siap bokok-bokok renge papagirinay tau tiyay paparengeran ritau mabelay ritau labue Papa mulena tahu marudani, papa ingatna tahu tak kalupay, patacuna tahu matin roy, papa guruna tahu bongoe, papa lijena tahu magalye, papa sidumpunna tahu sifat-sifat tuye masam pulolo. Dan apodo, yenas sabari na tujulalang tahu masalah, tapindra gauna tahu majae. Napa nasi rujuk-rujukan rupa tawe mas sempulolo, nasi ama-ama tawe mas siwanua, nasi ama-ama tawe mas si kampung, nabi dek makasing.
asyik setinge nasabari na turu pamasena kong Allah Ta'ala pada muya setingan na palawangan na tau di perintah padan na tau di perintah makuto poro asyik setingan na tau maparintah padan na tau maparintah oncok pa siya asyik setingan na tau maparintah na tau di perintah yari ka asyik setingan na raya di bawah tau maparintah na keren rekurta pahikmah dua dena watir yewa si kubali nomor sisi ajak mewe si kubali to map perintah nomor dua ajak mewe si kubali to pandritai ini kita mewe si kubali to perintah masuk langi atau tolinona ini kita mewe si kubali to pandritai masuk langi atau to ngakhiratna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bulan Ramalan bulan pamase bulan nataroy pong Allah Ta'ala loloy sinin na dosana akana bulan natalay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan papinyamang dan ini kita pa boleh pakasyan dilalan na majap matentu ni tauria masyari pong Allah Ta'ala dan niya matentu ni talisat suruga ya jibukut paha asaro ngepaha niya asaw kini nawangap pa napun na itaw magkasuyanya siyulak kalepo rilalan na ulan Ramalang rigong ka na pasukui puasana nan niya tarawina baca Al-Quran na dalal lain sebagainya nasaba di kaga pamalut na sangadin na surga pamasena pong Allah Ta'ala utamanya pagkasuyap puasa pada Tuhan makadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna bil jannati baba yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamat la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yaqulu Allahu ayna as-shaimun wa yaqumuna fa idza dakhalu ulika falam yadkhul minhu ahad bestuanna biasarimun rimatu ang kasi ibaban na suruga boleri salas cetina ruay babang asan na ro babange riasang arrayam di gagawa di mulai sangadin na tongke khusus tongke pura pasiden nereng ipak kasiyap puasa narimakpan na ro mangupi ni matu pong Allah Ta'ala makada bigamanan ni sininna to kuray mapuasa aga nakatatot-tatongan na sininna to kuray mapuasa di lalan na ulan Ramalang na disuruh mana namu tama disuruh ga mulai lalang babang arrayan narik ko tamak mana ni ditutup ni femeng di nagagaw di mulai lenge hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia nasalitongan ni ulan Ramalang nasalayang ti siyagay kana di mak dukurupan ni palaman lepi-lepi nasalayangan sifat-sifat melepi nania api-api madejeng nasabak barakat na pagkasyata dalam bulan Ramalang utamanya ibadah puasa egana akti gunana egana manfaatna baik ditinjau di segi pembangunan baik ditinjau di segi pendidikan baik ditinjau di segi ekonomi baik ditinjau di segi sosial kemasyarakatan baik ditinjau di segi kesehatan utamanya ditinjau di segi ibadah menyepu yesoy pada sitina jeni ikeselenge syukur ri Allah Ta'ala namanya diangke pura matung-tungan pasidin nerengi kewajibata di muka angkane pong Allah Ta'ala malitutuki boleh ribujukan nasi tange yang senantiasa aktif membujuk dan merayu manusia agar sama mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niya takut dena muaning nato mutama ri golongan na wawang munabi'e yang namanya saja Islam yang kartu penduduknya saja Islam tapi perbuatannya dan pergaulannya tindak tanduknya jauh daripada hukum-hukum dan ajaran agama Islam na'udzubillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajila kangep paha, asa jurep paha, abi nasangep paha, napun nai tau pasya sengi watuna, tau pasya sengi umuruna rilalan ulan Ramalang, tau si mata mamma tu matuit to bageng idosana, nasengi kapang alena melo tu batu ridino,
na tau makkongero na sari mi alena ri abina sangeri lalenna ulan ramalang nasaba na bugok mui anu na cange pong Allah Ta'ala na luluk mui singin na papisang kana na bitsa na pero mana singin na papasan na tapan ritay na luta mana singin na amana na tumaparintay na butan tarumana singin na papangajana atau matuana na tanjampang singin na papatalingat na badan na salang bahkan narikuri jalo kang ilalang madecing mi hawa nafsun na minapaluruang narikuri pesang kay pegaw raja nasa miyali naripakadiri nasaba pangobi na mibilisi naturusi pagtampa na misitange na kinrolay hinay napsun na minala patokang jadi si bawa no rilalan rana kepacalan na pong Allah Ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar laba ni ulan ramalang telisutoni singaran naman ni maparingaran riala pakkawalun niya pak dagaraga benenge metek ki waddi ki pada metek makukui di engkai makkada ramalang magi chen namun romuko sesu doang ngeso tahat muko sinampe namuni sesu yare doang ngeso muna para ripau deko nasabak toba nasuga dan niari antara ku nasabak amalak madece mak duka rupang benenge rupa tau yare ga tau lino pada ini metek ulan ramalang mapi bali ritongke purap pakalepi tongke purap pakaroi aga papi balin na bening itolino makkada aga melok rigau kangi si toto dua toto namo lutu maswaja anu pura si toto iya si tatep perrewe mua sekia iya si rifu toto masarange terima kasih banyak papujimu terima kasih banyak pasengaremu loria sengak kak gola sengak kak rimu lawan nimu sengak ko rigilipin roku sengak kak golau sengak ko kaluku sengak kak si mata jarum sengak ko si bupuran lino cicap ko tumelo ya dek gaga pak kangkana selamat tinggal selamat Tony zero polo Tony cicap ko teya iya dek gaga pak kangkana iko teya iya teya menrek pak ni cempai wan ribuana nama ilong selamat berpisah selamat tinggal tiga toko melok lau na dek mu mati aku restori mundrin na pong Allah Ta'ala munu ya lemu na taruh sesekali mancai pamolang riranaka jalan na pong Allah Ta'ala na'udzubillah pada tuha makadana pong Allah Ta'ala na kurang malapih walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal anam bal hum adal ulaika humul ghafilun riban noir sukaraka rili sekiranaka boleh di sini na bansa jinge dan nia rupa tau engka akal riwerengi punnaye ati de na pikiri kiwi de na pake mapahang punnaye do cili de na ringkalingangi rima de cenge punnaye mata de nak kitangi lori madicenge yena ro to makongero padamu yolok koloe onrona bal adal bahkan lebih hina lebih tuna binaya olok koloe Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nasala ini ro ulan ramalang najalalo naumpori nawanawat na makkada labe ni ulan ramalang taro ni rifala beto amalae ulan ramalang pasimatu napasiriya pumapo boleh ibadah ya rega amalak madecing pada padanna biasa mega makunrai nariku macawe ni mutama ulan ramalang dilada ni sesak ibu wonna yare gamalli ni bobok baru melo inapaki matarawin niya maelo inapaki masampayak beriya maksubu ri masigi naiya kya nariku laba ni ulan ramalang yare gapura ni malepet tawe pada yeso na lepet to ni bawonna laba ulan ramalang na palabet to si bawonna mutama ri lama rinna ya pasti matu nalai paimeng nariko ramalangi paimeng ya itu makkong dinasan regruta riasa ngi pas sempajar ramalang riasa ngi pak firya maksubu ramalang riasa ngi maksel ramalang
Asinna atan na pangatalan kay padariya masay iku manihai gana rupa tau semaka cinnana ratte ramalam mangolo yari ga ramalatok pemeng termasuk ini mana ngkere bu na yewe lapangan merdeka pumpanua melok mana ki naikia di gaga miseng iseng adin na pong Allah Ta'ala apakah ratte mo payari ka na di na nasaba ang karyasang amating yari ka ang karyasang ajalan na iya amating na iya boleh ngena jalan di gaga miseng iseng adin na pong Allah Ta'ala rahasia na pong Allah Ta'ala pada Tuhan makadana pong Allah Ta'ala at sekurisi ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka mujassim Muhammad tuo memeno pakke guna memennya tuo ngamu nasabat dete matemu dan nia pasangka-sangka memen di papujimu ri tori pujimu papujimu ri waramparamu ri bangkamu papujimu ri keluargamu nasabat dete masaramu nariko tania iko saleyolo iko nasalei dan nia akka malak memeno taro memen maiga malak nasa deten riwala kamu nariko malak madeceng mufe gau riwala ko deceng yare ka suruga nariko malak mu ya rifi mufe gau riwala ko maja yare karanaka nariko ase mutaneng pasti ase to mudupa nariko barle mutaneng pasti barle to mudupa mustahile ase taneng barle dupa dan nia mustahile to barle taneng ase dupa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah iya matingi boleh dan di sana-sana maralai tem mapat sanjing amatingi na pasarangi tawe tau ribu jinna amatingi na pasarangi tawe na wijawijanna amatingi na pasarangi tawe na binena amatingi na pasarangi tawe na lakinna amatingi na pasarangi tawe na orang paranna amatingi na pasarangi tawe na pangkana dan niya kadudukanna amatingi na pasarangi nyawai na tuwe gangkanna mega makunre cantik malolo mufa mancaji janda dan niya mega anak-anak becu dek panaballe ge mancaji biu-biu amatingi dek tunak kada anak-anak to matua urwani makunre na lamaneng amatingi tidak pandang bulu dan napasilengan tau sugi tau kasiasi di nak kada arung yari ka tau sama natik kemaneng dan najampangi tau matandri pangkakna tau di gaga pangkakna ngajal ko maneng tau acca tau bebe di nak kada presiden di nak kada tu perintah di nak kada tu pandrita di nak kada dottoro di nak kada sandro narik gunarat tinya jalenna pasti mati maneng namuni malolo murukna Inarunak kada bong latalna hadis kursiye ya bana Adam la ta'man bi syababik wa kam min syabin qad sabaqa alaihi al-maut wasyaihu baqin ba'da maut sininna rupatawe sininna anak pona Nabi Adam ajak lalu muat tuangi ajak lalu muat denangi alolo ngemu iko to maloloe maka rameki malolo lupa ajak sanu figo ibadah ajak sanu wasem pajang ajak sanu wa puasa ajak sanu tobat dan lain sebagainya majo pak madu nah sabak jagai kana tau malolo labu ni yolo mate na iya to matue digo kana tau matue nang kamu firendreng itekna sorong ipastelna misorepe i tolena yokka di bukna tanah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amatingi di gagal serena dan nya di gagal alat tendriola. Kullu nafsin zaikatul maut naseng akorange ya menen nemakkenya wae pasti mati maneng pasti narasakan mana dia sengnya mating pada Tuhan sengi nabita al mautu babun kullun nasi dakilu betuanna naya mating si babang ya menen narupa tawe pasti nora maneng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sininna pangulunna sininna ulenge mama day batemu melok pede ki dan nia palepek ifole riranaka mapamula riwan ni bunga takap pomu letu ye ele letu ye soy di mata mupalen na ke ki dece maiga dan nia apalaman lepi
Idi to maniha pada kutu-kutu mutarungku ngani sita mappa katulu-tulu dan nia murante ngani sita mappa kalontok-lontok idi to maniha pada malia ulan ramalang mutimpakan ni babanna suruga na idi to maniha tia mutamai dan nia musuluran ni babanna ranaka idi to maniha timpai kangkanna suwani ribanturu kan rangen kay kan ranna masigi dan nia wangongo coronna masigi macerama pak dawe mangok pirengi gorangi mangok pirengi pegau ide cenge idi to maniha pada mak kutu-kutu rila pirengi mak domeng rila pirengi mak jenderal dan nia menonton televisi daripada lokka mat tarawih yare ga mak berjamaah di masjid jadi idi to maniha pada gau bawang aleta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah salah itu ngeni ulan ramalang ulan mak baraka na gautan di sana-sana ulan ramalang melebi engka lalo kumanca jiridi ajak lalo mo engka manca di Bali pangulunna sininna ulang engka lalo kumangandruan-rangi dosa dari sisina pung Allah Ta'ala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Apa mulai yesoe renunna pasitange pada mesu boleh riatarung kuna dan nia pada lepuk boleh rirantena. Jadi pada mangata madecek sinina anak puna Nabi Adam ajak kamai di tosi na tarungku yarek gai tosi na rante nasabak itu setange Bali marajata nasabak de lain nasabari na ripasu neneta Nabi Adam boleh disuruga gara-gara aku ragana setange maka dari pengelatan na aku ramal lebih inna syaitana aduul lakum iya setange Bali malotto-lottomo na iya tau si rubalie de tunang kanari lolongan ade cengan na balinna yakippa si mata jana mi balinna na sappa yare gana pau Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sinin na umat seleng kay pada mak depungan ribok na lapangan merdeka pong panua tapahangi hang kamu patusit dia depungan ya nah dereki toriolo tari munri mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir ya nari tu ada ngeri pada mahsyar limun riri batokon na tawe boleh ri kuburukna ligo engkana si jakka mani matanna so boleh ri na ulue engkana saisan na tawe gangka kacing-kaci puseuna nafak kuah belah engkana gangka utu puseuna nafak kuah belah engka tonan rapi posina puseuna nafak kuah susana engkatona kang kalau pusat na napakuan rasa sana wah kang asangan ri guruta engkan nangya di pusat na napakuai gana dosana tempona turi dino sangadin na nasa nabita manyameng di nama pusat di nama pala tahun kay termasuk salah satu golongan dari 7 golongan engke burami meturi basta jangan ri Allah Ta'ala acino-cinongan istimewa riawana arse ya nari tu nomor seki itu tahu nomor seki imamun adilong tahu map parentang ke map lempur sena tori parentana nomor 2 syabun na syafi ibadillah kalolo engke si mata pekka di bakkas yange nomor 3 rajulun muallakun qalbuhu fil masjid urwane yari ketahuan ke si mata tak katung ngatin nari masjid ye pa namanya mas sempajan nari ko masjid nomor 4 rajulun tahabbani fillah 2 tahu si boji karena Allah mas sarangi karena Allah warajulun sakarallahu fi khalwati fadat aina nomor 5 cik tahu ring ngerar ri Allah Ta'ala gangkan nama dunu wa matanna nomor 6 rajulun da'at imra'atan faqala inni ahabullah cik rohani kesempatan pegau perselingkuhan neke makademi tahu kak ri Allah Ta'ala nomor 7 rajulun tasaddaka bisa dak ketimpa bah cik tahu mak beri sumbangan mak beri pak titi pak beri pasti dekari gongkana na tukui gangkanna na moli ma biodon de tonisi mak syagar na tepang 5 tauku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nekia pada tapahang maya manca je belo-belo mati di padang masyar tanya lipat sabi metok ketok lalak-lalak genggana tanya to lipat samarinda macora bungana tanya to waju jasa makanjak kainna tanya to kendenda makasi buruna tanya to kain tembus panda mak bajae puluh kali pakna nariko na pake tanya to sularak lejing ye mak butu-butu andr badana nariko mak jekik na pake
Tanya to jilbab yare kana mak tu berupang warnana dan nia modelina. Pancaji pakaian keistimewaan. Ya kepa mancaji pakaian alebireng, mancaji pakaian istimewa, mancaji pakaian makasing. Di gagalai sangadina ya naritu tepuk bawa si bawa amalak maricenge. Ya gini gitu madoro tepuk na makurang amalak maricenna ya na tumatu tau kajele matiri akhirat mukko iba jallo na nani gini gitu de gaga tepuk na de gaga maricenna tempora torilino ya na tau bangkero nania kami na malungko mapalo kami pilona matiri suri mundin dari Allah taala nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tona soy na rapiki. Naripanessa na tandra riota. Laur sisina aray kasayarjan na pong Allah Ta'ala. Nariyang ramanang sinin na dosata lauri pong Allah Ta'ala. Magkutubaro dosata lauri padatta ripataw. Dosata lauri balibolata. Dosata lauri sikamputta. Dosata lauri sempulolota. Dosa talaur sahabatta utamanya dosa talaur itu dua pajajatta yariga adorakange riamboe nenia rindoe ayat to namai kemakuk kue anak madoraka rito matuanna dan disapa na anak bali-bali wi dan nia gerak-gerak iambok na indokna oncok pasya nariku majuani tahu matuanna bahkan maega na anak calai tahu pajajanna yakipa engkana anak empunui tahu matuanna wal ayazubillah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana nasupung Allah taala ajak lalu pura na betui bung Allah taala ajak lalu nang kamu sumpah ajak lalu nang kamu enromen la duang maden nuang sangadinna alena bung Allah taala dan nia apilije kor itu dua pajajamu yare ga ambo indomu narik ko narapi ni sisimu umuru ajuang salasiwana yare ga dua-duana ajak lalu mfadangi ada masumpe ajak lalu mfadangi ada makedepua ajak tum gerak-gerak ia dua yakipa mfadangi ada mapate jadi pada tiga kiri adorakan ngeri itu dua pajajata ani gini tahu mareng kalingangi dua pajajanna ada makassara ada masumpe ajak memang menarikku negara gerai dia naturiasang tau madoraka rito dua pajajanna maka dai elok-elong naturilota nigi madoraka rito dua pajajanna maka taningi na mapolo makalikcai na marutung mapok kapince putih merpa itan loi mapetu sampengi mapolo salimai tecoko dan naciking bipaja dan nita barumpaja ridino ri akhirat wal ayazubillah asina anak-anakku yang kay mupa na piara to matua yari ang kay mupa ratte to matuan na tuo Kaisengnya anak betina nariko nasaleni ambo yari ka nasaleni indo semua ga betina nariko to biu-biu teng indo teng ambo tuo man rasa-rasa degi monro totoy monro man rasa-rasa degi jokka totoy monro napatetik wa may tanna marutani temak gangka di tau dua pajajanna maka elok-elon na torioloy betina balik nariko to biu malasa kitan disungka mati tan diwalus si nasabak daw nguti dilemmegang kautu na kiasi bawi engka sinasesa bawi ripari timpo si nandre si bebu engka sinasesa bebu ripari palet lima si nairi sianging Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dan semoga anak andra sartana indoe natampuki kurang lebih asira ulang na tiwi kidalalan na bapuana pegi jokka indro temanyameng na pinatingi andre temanyameng narasakan na inapasi na jajaki na saba andra sarasang riasa na andra sarasange na isibawai rejing riasa na rejinge na pinatingi indo diwatu melota na jijang makare andri guruta to pandisay dia tu indo narik komelo ime mana makkalecca ya jena suali ri caloripna kuburu
Nasaus sungana betuan na igana makunray mati gara-gara imanakan. Kenapa sih napasusuki kurang lebih 2 tahun tanaman rasa-rasa. Di napili waktu, di nakada tagabani, di nakada ele-ele, di nakada tangaso, di nakada matengangi manre, matengangi minu. Karena mana na papisong manre nan niya minu komelo ni susu anak-na. Narikot tariki idi lapong anak, natojak-tojaki, naskilok-kilok ki. Kan nama para dan na indo dan niya mupa. Angkan nama para dan na tiya mupa mamagko idi lapong anak. Nariwa-riwa siki, yari ka nalesurek ki, nainapa na campak ki. Dan na jampangnya lena, namo nokko semelang. Tora kilo, napakwa. Nasaba nakita orang ni masa tinggal pasti anak-anak. 5.000 raka na masusu kurang lebih 2 tahun itu tanah. Napiara siki. 4 tahun, 50 tahun. Nasalipurin kiri waktu macam kita. Napabi kiri waktu maperlata. Napandre kiri waktu malukuta. Napinuk kiri waktu madekatan. Nalapirnya lena salah. Asal tuyumi kita pengana. Makotoboro ambo denak kada berlakeso, denak kada bosi, denak kada ceke, denak kada takable, lempe bulu nalulu maneng, dena diwi teko, dena diwi ajak kertuseng, tematindro matanna, nasalay nga bola, nasalay nga kampung, laus samparingi, kali anak-na para engka, napandring, engka napinungan, engkan, rongkosokan patena tomatuai macarinna dia tenge lori pempelai anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iya suruga di mau memen ni paunna boleh ri allalang 500 tahun kendri rabina nekia kau madoraka di todui pajajianna namua paunna suruga dito na ulemme moi. Tapaham wa garajana api di cinta tomatwe denar lempala wati denar lempala idi anae makre ale guruta to pandritae roja siwan ninna indo denar lempala namuni risoppo di jujung yare ga risoppo bende di tanah pacinge wesi susi tetinna indo namuni di jujung risoppo bende di tanah pacinge depa na si banding roja si beninna indo tahun ini anak neke makokwe dia mau mega anak napai masa sekali napai melo mapedece nareko na ita itu matuanna riwaluk kay pute riolo na matanna napai melo maturu neke jokkatoni tan jokkatoni na salini manan nungeng de nanarita jeng alisungan na paimang orang Nabi sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain dayyariyo na kung Allah Ta'ala koi tergantung iriyo na to dua pajajata daya bacinna tergantung iri bacinna to dua pajajata jajairo idi ang kay mumpa tau matuat satuo naseriki mapedejeng nareko lisu kimatu ribolata atar rumeman ni mampai di mana tabawi dua di mana pajajata kangkanna mak dunu wai matata mengerangnya dorakat taro taro kisiwatingan nariko nak dampeng muki naya to si di nasalay na to matwa di nigaga mamatwata idi ang kay naya to si di ang kay nawelay to ambo indo laduangan manibawan tungket kurata masampaja si kurat-kuranna Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira fuang adam pengeng dosaku fuang adam pengetoy dosana to duwe pajajaku ambokku indoku dan nia carin ya dua pada to na carin nakku tu becuku piara ya dua pada to na piaraku riwet tu becuku amase ya dua pada to nama sekku riwet tu becuku. Dan kan itu
Ari bilang tau mapideceng dito dua pajajata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sininna sirus seletah sininna anak kamputah khususnya engkai Ria Jangal, khususnya engkai Kelurahan Kompanua pada launi mai masjid Yati Malewi Telo memperkuat kesatuan dan persatuan membangun daerah kita pada malai sara di cengen kamputa dunia keamanan kamputa mat denuan di Allah Ta'ala mat turu di perintah na Allah Ta'ala maka cuy di salumpina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mat turu di petunjukna atau mat perintah tak siapa lebih pada terpa tahu si jello ke deceng tesilo jello ke ja rebba siapa tokong mali lu siapa ingat mali lu siapa ingat mali siapa rapat. Maka dari itu riolota nariku melok ko salama rilino salama ri akhirat akkatan masya ya dan nupange warkat malere werikadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atui pangajana atau pandrisai baka lebih amanan atau maperintah ingkali ni pangajana padamur patau lurusi wi perintah atau dua pajajamu namutaro ilalan na singkarwamu ajak lalo mengkemancaji itik pute inno pute inno kinong nangir tengatasi namati teminu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya wallah faqad fazal muttaqun wa qadzirukum anil asi wa mukhalafati amri liqaulihi ta'ala man amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karim mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.